Mi smo u prošloj emisiji govorili malo o tome kakav problem imaju vlasnici vozila koji su prodali svoje automobile, ali vlasništvo nije preneseno na kupca, pa onda vlasniku stižu kazne iako on niti je vozio, niti je išta kriv. Zbog čega sud kažnjava takve ljude kad oni mogu da dokažu da nisu? On ima kupoprodajni ugovor koji može da dokaže da on nije vozio automobil u momentu kad je prekršaj napravljen. Dosta je takvih slučajeva u praksi. Jako je veliki broj okrivljenih koji su umeđu vremenu prodali svoje vozilo i oslonili se na to da ugovor kojim prenose vlasništvo na drugo lice, a koji je overen kod notara, je dovoljan da oni više nisu lica koja odgovaraju za prekršaje učinjene tim vozilom. Međutim, Zakon o bezbednosti saobraćaja ima jednu odredbu koja kaže da se vlasništvo nad vozilom mora odjaviti u evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova. Verovatno svi kod kupoprodaje i overe ugovora polazimo od toga kao što notar obavesti poresku upravu da smo kupili i prodali stan, to će učiniti i za vozilo. Međutim, nije tako. Iako smo overili taj ugovor, dužni smo da obavestimo Ministarstvo unutrašnjih poslova da mi više nismo vlasnici, da je neko drugo lice vlasnik, da damo taj ugovor na uvid i u tom slučaju nećemo biti u toj neprijatnoj situaciji da i dalje odgovaramo za vozilo koje možda već 2 ili 3 godine nije u našem vlasništvu. Sadašnja praksa suda je da se takva lica kažnjavaju. Međutim, sudije uglavnom imaju u vidu tu okolnost da oni zaista jesu prodali to vozilo. To se uzima kao olakšavajuća okolnost i to je najčešće osnov za ublažavanje kazne koja se izriče. Znači, ipak postoji način da se prodavac automobila na neki način zaštiti, da obavesti MUP da je prodao svoje vozilo, da neko drugi korisnik. Šta treba da uradi? Da uzme taj kupoprodajni ugovor i da ga odnese gde? Sa ugovorom se javlja u odeljenje za registraciju vozila gde se evidentira vlasnik, novi vlasnik kao taj koji je u buduće odgovoran za prekršaje. Da li na sličan način i neko pravno lice, firma, može da obavesti MUP o tome da je nekome ustupila službeno vozilo na korišćenje? Šta tu onda treba da se desi da taj neko ko vozi, ko koristi taj automobil, da njemu stižu kazne, a ne na firmu? Firme bi trebalo kada daju vozilo na korišćenje svojim zaposlenima, ako se radi o vozilima koje oni nekim posebnim aktom daju na korišćenje 7 dana u nedelji, 24 sata dnevno, faktički to vozilo se sve vreme nalazi kod zaposlenog. Pravna lica bi trebalo da obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova ko je korisnik tog vozila i u tom slučaju Uprava saobraćajne policije ima u svojoj evidenciji ko koristi vozilo i nema potrebu da se obraća pravnom licu da ga pita ko je dana tog i tog prošle godine upravljao vozilom kada je detektovan saobraćajni prekršaj ili neki drugi prekršaj. To je nešto što bi olakšalo pravnim licima i ne bi ih dovodilo u situaciju da plaćaju ozbiljne kazne za nedavanje takvih podataka, naročito u situaciji ako im je recimo taj poziv uručen preko oglasne table, pa nemaju ni saznanje o učinjenom prekršaju, a ni o tome da im je upućivan poziv da daju takve podatke. Na koji način sad predstavnik firme može da obavesti MUP da je konkretno lice korisnik vozila? Ja verujem da je to pitanje prvo za MUP, ali ja ću vam reći nešto što je meni potpuno logično, da sa istim tim aktom koji je dao na korišćenje, gde se vidi da je vozilo sve vreme kod tog lica koje je zaposleno, sa aktom iz kog se vidi da je to zaposleno lice, otići će u isto to odeljenje za registraciju pravne poslove i dati taj akt gde će se uneti korisnik vozila. Jer vi u svakoj dozvoli imate mesto i za vozača i za korisnika vozila.